Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Thumma ila aba'ina wa ummahatina wa usulihim wa furu'ihim. ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. قال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ويستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا. Sunat bagi orang yang berziarah mendekati kubur yang diziarahi seukuran ia mendekatinya, mendekati sahabatnya kalau ia masih hidup. Ini itulah kita berziarah. Wa yundab ayyusallimu az-zairul qubur minal muslimin. Sunat orang yang berziarah itu mengucapkan salam kepada kuburan orang-orang muslim. Assalamualaikum. Mustaqbilan wajhahu. Kalau kita berziarah dari arah muku, kita menghadap mayat, menghadap ke wajahnya. Mustaqbilan wajhahu, menghadap ke wajahnya. Dari hot. Wa yad'u lahum, dan mendoakan mereka bidu'a is-sabiq, dan doa yang telah lalu. Au bima allamahun nabiy sallallahu alaihi wasallam, au bima allamahun nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi idza kharaju lil maqabir. Tahu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya ketika mereka keluar untuk menuju ke pemakaman. Ya doanya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Salam bagi para penghuni negeri kaum mukmin dan muslimin. Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami insyaallah ta'ala akan menyusul kalian. As'alullah lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Wa yaqra'u az-za'ir indal qubur ma tayassara minal Qur'an. Dan sunat orang yang berziarah itu membaca sebagian dari Al-Qur'an yang mudah. Fa inna thawabal Qur'an lil hadirin. Pahala Quran itu bagi yang membaca. Wal mayyit kahadirin yurja lahur rahmah. Mayit itu seperti orang yang hadir. Kalau kita macam yurja lahur rahmah, maka kita mengharapkannya dapat rahmah dengan mendengar bacaan kita. Tsumma yad'u lil amwat akibal qiraah. Kemudian berdoa kepada orang-orang yang mati itu setelah membaca itu. Wala yastalimul qabra biyadihi. Tidak boleh mengusap kubur itu dengan tangan. Wala yuqabbilu, dan tidak boleh menciumnya. Wala yamassu,
tidak boleh menyentuhnya. Yang itu gegar kubur 7 sah. Kita macam tu.